Ити агростартапка былырын кыттаачыларга икки поток болбута же быйыл итинде кайда болугай. Оны тога былырын икки поток болбута. Это былырын икки поток болбута ден основной причина ден фермерде бит бевере сыйга документтары береннерде олар агая харекия асыпты. Олар үкшілері барыта бизнес проекттары барыта сыйга халкты кемере заявление тыгар запитох прочее исправление бар это туран каланнар оны бе барган сыйба каттат холуры иди тохта үшөйдер аспыттар оны каттан конкурсын отты. Она быйыл буллагана оны 2 поток 3 поток тенетте биян булана вот би желательно сразу басты конкурсынан үтөк бит тохта. Идеально это еще бизнес проекта тогда каллахтарны би желательно бу тохтар барлыгын датак тулайын конкурска кыйлактыр бу хараммыт. Булан бытны битер турдаган бие быйыл үтүдүнчө курдук яха. Ким кайдак сумататтан тулуктак, кемери 1 миллионга, кемери 2, кемери 5 миллионга кален кыттыга, онтон холора где-то 4-нче атиет бедиктердеги жоннорго тексеректак.